आकाशवाणी इम्फाल आरके गोरानी न पाउ पाजरी अहानबदा मरुओइबा पाउ मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी दे मियोय 953 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय 9 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे रीजनल सर्विस फियर लेसिंग नि कुनमाथो इम्फाल इबोय अमसुमांग लासंगलेंदा ngasi हौख्रे कोविड लाइचरी ओरगली फिबम यंगलगा क्लास 5 अमसुंग मसिगी मखाद लेबा ते क्लासिंग ऑनलाइन खकदा महि तमना हाइरी आसाम अमसुंग नोसु बेंगल दा हुमसुबा तांकक की अमदी तांकक हुम खकदा बोथ थादनगदबा तमिलनाडु केरला अमथिंग पुदुचेरी विधानसभा मेखल बोथ कॉमकी थबक खम थेंगना कल्ले अमसुंग लेबा अस हौकिबा पुंग कुनमरी दा कोविड के अनोबा केस लिसिंग मरफु मापन थेंगनकी लेबाग असिदा कोविड-19 लाइचत अमुगन संदोरलिबा असigi yenglगा जेक्सिन बवाटपि थौंगसिंग तोकपिना बाहायजरी तंगाई फदब सेक्सुअल थौरंगसिंग आंगना चटपगा लोइनना सही निफु मंगागी मथक लेबा मियोय खुदिमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियो युमदग हेक चथोकपदा फेस मास्क उपियो मी अमगी मरक्ता फुट तरुक लामना लेबियो माय मिट अमदि खुद सातोइन हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियो हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुर हौकिबा पुंग कुनमरी दिमे 953 टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियोय 9 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगासिने मुदावारम थोकिबा चेरोल अमदा हाई पॉजिटिव ओइबा मियोय सिंग अदु इम्फाल ईस्ट दगी 3 इम्फाल वेस्ट दगी 3 अमसुंग कक्सिंग अमदि उखरुल दगी अमममनी हाइबा मतमस्त लेना आसन नाबा मियोय अमता सिखिबगी पाउ लेते होम आइसोलेशन तौदन लेबा मियोय 3 हाइबा मतमसदा लेना आसन नाबदि फगरलखि हौजिक राइजस अपन पॉजिटिव केस लेसिंग 9,535 सुरे मसिगी मनुंग मियोय लेसिंग 19,958 नाबा फखरे नाबा फगलपगी सांग चाद 49.5 अनिनी हौजिक एक्टिव केस हुमफु लेरी मरक असदा मियोय 39 कोविड-19 वैक्सीन कापखिबग लोइना अपुनबा वैक्सीन कापखिब मसिंग लेसिंग 43 निफु सुरे मसिगी मनुंग हेल्थ केयर वर्कर लेसिंग 39 याउरी थौबाल जिला दा चही निफु मंगागी मथक लेबे मियोय सिंग वैक्सीन कापा हौरे मी थोलपगी सांग नेमबदगी डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर केएसएस मेमचाना चही निफु मंगागी मथक लेबे मियोय सिंग वैक्सीन कापा थोरकनबा अपील तौरकली रीजनल सर्विस फियर लेसिंग कुनमाथो इम्फाल इबोय अमसुमांग लासंगलेंदा ngasi रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री तोंगा बेस्वाजिन हौदोखरे मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन सिनबा मेला असिदा राइजा असिगी तोंगान जिला असनगी लाकपा सेल्फ हेल्प ग्रुप चाम हेनबना मखोगी पोथोकसिंग उतली हौदोपगे थोरम अदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन एल राधा किशोर एमएलए अमदी मणिपुर हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन सगोलसिम अचौबा सरुयाखी क्लास 5 अमसुंग मसिगी मखाद लेबा अते क्लास सिंग ऑनलाइन कलकदा महि तमगदबनी हाइरी राज्य के शिक्षा विभाग के एजुकेशन एस के डायरेक्टर एम नंदा कुमार सिंह थोप चेरोल अमदा हाई कोविड-19 लाइचत असि ओइरि फिबम असि सेक्शन यंगलबा मतुंगदा हाइरिबा क्लासिंग असि रेगुलर क्लास होबगी मतम कोना लाउथोकनी इम्फाल इसके खेरकोंग मखा लेकाय लेबा जलिन हाई स्कूल कैंपस तंगसी ए जलिन ड्रग रिहेबिलिटेशन रिफॉर्मेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर अमर सानबगी जत्रा हुनक्रे थरोमद सरुक याखिबा अवागी प्रेसिडेंट सहीद नुरुल हसन हाई मयाई काबनी सामनि ड्रग के चैथेंग फंगलबा मियोय सिंगबु सेंटर असिदा थमदुना मखोगी पुंसी मौसागी फिबम दा हलकना होनागनी मसिगी मथक्ता स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पिदुना मरोम नलेबसे बंगमनबा मिसक अममम ओइननबस होनागनी सेंटर असि लेंगांगने पिरिबसन कांगलोनसिन सबचान ngaktrun चलागेन हाइना नुरुल हसन मखाताना फोंदोखी लोजिंग चिंगछांग पक्तनन उयानथतन उमंग कौथोरकपदगी कामुंग तुरेल दा इसिंग मरांग काइना फंगद्रे हाइरी कोंथोजोम लोकल सीपीआई न थोप चेरोल मदा हाई उमंग कौथोप थिंगनबा अमदि कामुंगी अकोबिद लाइरिब खोंजासिंगदा इसिंग मरांग काइना फंगनबा दरकार लेब थबकसिंग लखोनबा सरकारना अथु मतम द होनबियो सोशल वेलफेयर विभाग की वुमेन हेल्पलाइन नंबर 181 याखिदबदगी मोबाइल नंबर 7005776144 दा दरकार लेब मियोय सिंगना फोन तोरप यागनी हाइरी वफम मसी वुमेन हेल्पलाइन की मैनेजर जी रवि शर्मा थोकपत चेरोल मद खंगलकपनी मिते मरु नेखरपदा अचौवा थौदांग लौरम तखेलम बोकल की चांग 13 सुबा मपोक निंगसिंग थोरम ngasi मिते मरुप मिते लेपाक नसिन वांखै थंबाल खोंग पांगथोखरे थोरम अदुदा लेखिद्रबगी फोटो दा लेकतन इकाय खुमनबु उतकी निंगसिंग थोरम अदुदा वांगा खिबसिंगना तखेलपम बोकल ना मिते हिंगत इहौदा लौरमबा थौदांग सिंगबु सिंग थाखी कंगलादगी कैसांपाट फाबो तिंगलेबा 33 kV की
SD line asi hayang ayuki pung 8 tagi nungtil pung ani phawa mai mutkani hairi Manipur State Power Company Limited ke chero lamada hai Imphal Smart City Mission gi makhada Imphal to regular chup thang sarukta bor pile hutpagi thabu sunabagi damak hairiba matam masta mai mutkadabani paugi marak thatna atenba break ama Ahanbo oina Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited na local vocal global panthungi makhada isana isagi senthok lambi oina yum da sajaba school gi uniform sing pauna international market laiba panthoibi emporium da thasi gi tang taruk tagi ahong mamal da fangan ba haujaragani uniform sing fangan bagi haudokpu thoram numit asigi nungthil pung ama taba matamda corporation asigi chairman sagol sem achobu sing na haudok pigani Paujen Jariba Manipur Handloom and Handicrafts Development Corporation Limited. Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal dagini. Asama masunusu Bengal ahan ba anisuba tangkak ki Bidhan Sabha Mikhalgi bot thadana kraba matungda atele mauriba tangkak singdamag bot komi thabak kham thengna kalle. Handaki Mikhal esta nungsu Bengal tangkak nipan thokna amasung Assam da tangkak ahum thokna Mikhal pangtokli Assam gi Bidhan Sabha Kendra nipu amasung nungsu Bengal gi Bidhan Sabha Kendra kontra mathoida thas ki taruk ahum suba tangkak gi bot thadana gani Numit asimot kada tangkak ama khatang pangthok kadaba Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry Bidhan Sabha Mikhal gi bot su thadana gani Haiba numit ashida Tamil Nadu gi Lok Sabha Kendra Kanyakumari amasung Kerala gi parliamentary seat Malapuram gi maraki Mikhal gi bot su thadana gani Rajya Dal Singh Losing Makian Mikhal Pangthok Kadaba Rajya Singh Amadi Union Territory Singda Makoi gi Mirep Singh Damak Laijabi Thaduna Bot Komnari BJP Losing Bamusu Pradhan Minister Narendra Modi na Nongsu Bengal amasung Assam da ngasi Pangthok Mikhal rally Singda wangang ki Assam gi Baksa Jila da Laiba Tamulpur da Pangthok Mikhal rally da Pradhan Mantri na Lalholup Singh na hinsa thadokuna Marom na lepsaba ngamba Assam ama semgana bahonabada saru yanaba phongdokhi NDA Sarkar Assam tangdu laitab amadi santi leba raija amu henba pami haukiba chai ama makhai asda Bodoland Territorial Region da santi hanjilaglib adu Pradhan Mantri na kudam oina panki Congress mo maral sirodna Shri Modi hai Assam da Congress lengak matamda bom pokhai ba amadi nomi kamna ba yauna hingsa gi thodok kya na pik than ki raija asi kanglu khudimaki mipum khudimak thong manana chakhminana ba maki sarkar na honagin haina su Pradhan Mantri na thajaba piki Nongsu Bengal da su star campaigner kya na makoi gi mirep sing da bot khomnari Hugli amasung South 24 Pargana Jila da pangthokpa Mikhal rally sing da Pradhan Mantri saruk yakhi Sechani kontramari leba Tamil Nadu Bidhan Sabha Mikhal bot khom gi thabak su kham thengna kalle Mikhal estem mirep lising ahunga chamapan marpodran dipana lamba taunari me department na hayeng raija adu da ka haina saba mayuk naraba ya hen pungdor padegi hayeng gi ene Mikhal thabak thorom sing pung ani degi haina pangthokna ba khangan kre Marak ashta DMK ki MP Kanimoji COVID-19 positive oibidagi bot khomba tokre Kerala da su jati tha Kerala Dal Singh Lusingba kayana raija adu da tongan pham singda bot khom gi thabakan khalagli Kannur da pangthok Mikhal rally da kendra gi mantri Nirmala Sitaraman NDA gi mirep singda mak bot khongki paugi marak than aten ba break amamu Imphal Airport kanaknana Khabam Bamdiar amasung Maitramda Panthoibi Constructions Private Limited na paikat chariba flat villa amadi row house tani panipu mari gidamak booking haujaragani masi gidamak lakliba April tang 12 gi ayuk pung 10 makhaida Imphal Hotel gi Sangai Hall da exhibition ama pangthok jagani exhibition namita booking tawiba singda special discount pijagani flat chingasi araiba mongda laiba yanaba gidamak special loan gi khudong chabasu thamjari Paujen Jariba Panthoibi Constructions Private Limited, a sister company of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurang Mumlaikai, Uripok, Imphal. Akasbani Imphal gi pau tabiri. Leiba gasta hauju pabda COVID-19 vaccine dose koti 8 lakh kontra lesini phumunga hena kaukre. Kendri Haksel Mantralay na hai haukiba pung kunmari da 9 lakh kontra lesing mai pudra humdoi henbada vaccine kaukhe. Marak ashida laiba asta COVID-19 nabdi phagalap ki zangzada mai pudra humdoi 10.3 ta leiri haukiba pung kunmari de mi lesini phumari hena leina asig nabada ki phagalakhe Mantralay ki paun hai mi koti ma laktra manga henbadi hanana leina asig naba phakrabani Leiba ki hauji active case lakh 3.9 hena leiri masi apun positive case ke sada manga 10.ahum anini Haukiba pung kunmari da leiba asta COVID-19 anoba case lesing marpung mapan thengna ki masi tharaga apun positive case koti ema lakul humdoi hele
हक्सेल मंत्रालय हाई मतम से मियोय जाते तरा मरी लेना अष्टगी नाबदगी सीखी मसी थारगा हौजिक फाउबदा सीखी बापुन मसिंग लाख अमा लिसिंग हुंफु मरी चामगा तरा हेनख्रे COVID-19 election sadorliba asigi chen thugaiba ngamnaba test tawbagi sang hengat hanba containment zone amadi micro containment zone sing lauthupagi pakaliba thabak sing report piraknaba kendra na rajya sing da khangan kre active case ki sang hengalakpa amadi laichet asna mi si henbagi sang hengalaliba asigi yenglaga darka leba thabak sing khudaktagi packet phongna bisu hairi Maharashtra, Punjab, Karnataka, Delhi, Haryana amasung Chhattisgarh yauna rajya amdi union territory mathoida laichet asi khongjel yana sandorokpa amadi sibigi sang hengalakpadagi sarkana khongthang asi lokhatlakpani Cabinet Secretary Rajiv Gobana Sabapati Oiduna Rajya Singh amadi Union Territory Singh Chief Secretary Singh DGP Singh amadi Health Secretary Singh ngarang mifam pangthoktuna oigli bipi masigi matangda kumna khanaki Mifam aduda Rajya Singh na test tawbi sang hengat hanaba amadi positive oibigi sang sada magi makhala thamnanaba akan mathabak lakhotnaba khanghanki Mifam aduda saruk yakiba niti ayok ki member Dr. BK Paul na nauna sandoroli bal COVID lachet asigi matangda kumna thijinbaga loinana darka leba chana kalon sing nithina ngangna chatnaba taksin khi Telangana da haukiba matam khara ahanbo ina nomotada COVID-19 positive migi masing lising ama henkre haukiba pung kunmeda rajya da mioi lising ama somna humudani pan COVID-19 positive oikhi masi tharaga apunba positive case lakh ahum lising tara henkre haujik phawda rajya adu ina naba pagalapagi masing na lakh ahum lising ani henkre haujik naba pharapagi sangsada mapudra 3.ani oidi Madhya Pradesh da COVID-19 active case lising trama panchahum kontratruk leiri ngarang rajya adu da mioi lising ani chatret humdra tret nong laichit asna naba thengna khi haujik sanabagi pau Maharaj Kumar Ghanendra Memorial Super Division Football League ki 11 Star Sporting Union ground sanakiba ngasigi match ta sak imnam kunona USA khuraibu panjal ani sinoda maiti bepi khi District Sports Association Kalsing na sindura masi ground sanari ba tarani pansuba KK Memorial First Division Football League ki ngasigi match ta DYA ilang khakpupi amasung IFA irengban panjal amata sanaduna draw set kre ani suba match ta na YWU na KMSWC panjal ahum ani da thoi kre IMPTL wangu sabal ahanba state level football open tournament ki final sangle TYC combination duna sangit ground kumbitera khadanga si sanakiba anisuba semi final match ta IMPTL na friend circle panjal mari amade thoiduna final sangkibani thaski tarukta yada kangsui mapalga final da thengnaragani SSC sector playground chathari ahan baraja thaki hiyai football tournament ki ngasi match singda Zenlata FC Nongdamna MCJ Sajiwabu Panjal Taruk Amada anisuba match na LSIC Lamlaina Mafon FC Panjal manga sinada thoiki Aroiba match na YYC Yaurbungna Lanchen FC Tabungku Panjal ahum ani da maiti be piki Zumbang Youth Club Sandel na sin ahanba men's invitation Zumbang Cup kinga si sanakibda ahanba match ta John Talang FC na Praulon FC penalty da Panjal mari amada thoikre anisuba match na ITCPC na Niyu wang paralu panjal ahum sinada maiti be piki Loishilakpada COVID-19 ngak thoknaba face mask upa phutaruk lamna leiwa kutsa amadi maimit tarutana na thamba haiba asama thong ahum singa na chatpinaba amukana ning singjari Aroibada maroiba pau amuk hana Manipur da hokiba pung kun mede me chamapan ka contract test tawbagi manung da me mapan nauna COVID-19 positive oiba thengnare regional service fialis ngani kun mahto Imphal gi iboy amasumang nila sanglenda ngasi dagi haukre COVID laiset ki origli bipibam yenglaga class 5 amasung masing makad lay batay classing online katada mahitam na bahairi Assam amasung su Bengal da ahum suba tangkaki amadi tangkak ama katada bot hadana gadaba Tamil Nadu Kerala amasung Puducherry Vidhan Sabha mekalgi bot khomagi thabak kham thengna kalle amasung Leibak ashta hoki bapung kunmai da COVID-19 anoba case lising marfumapan thengna ki pauloi jare